ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. Ke East West Group of Institution Bangalore kebeladon kemasan post MA bat ke bapau baha ke kod admission na kebenta ke nursing and paramedical course yang jingtip bakam benya kol ha kini ke number harum ke Riboy Youth Federation ha ke jingat lenti ben Syakri ke jai ben Rio Clara ben pelipat ba ya ke office terikam jongkaseng ha ke nyu truk ujuliu aracar pusau hasai dan nongpo Habis keren beginang thok kubor Presiden ke RBYF uba Bipul thank you lepentip balas sengi ke RBYF nadu snem ka khandai spa nyu pu khandai Badah pedang jing Syakri ke balaya lenti labun paus nam ke seng kelas ngudon kam bandan no ila ke office trekam badai haus nam arajar saw ke seng kelas dang memprat lenti bandan no ke office trekam ha ke jing lam uba CL Masharing ku presiden klethir ya ke jaka badah ke jing lam uba bibi lingdo ru la prat lenti bantai no ya ke office ha ke bakanik la urlong menta ba ke seng layo la ke jong ke office trekam bapura hari boy Tip bagi seng Riboy Federation ketika seng ke rentam atau ke kan di Riboy District Kabal seng ada uskan pendai sepak ni pendai. Hadin bagi seng yang kini ke seng ni bahadu kini sedang bidang songwai. Yang jongno rajongno. Kabal pelong yang ni bagi dapat perkat kemai nak bantai no ke office ke nombrin rajong kena mengin long try hi hak Jakarta pada ke distrik ke Jongi. Kumtai dan uskan marjar sound ke pengila sim negara bagi sedang bantai no ke office. Mila tiswai ke Jakarta uskan marjar sound. Hagapor ke jumlah mengilam yang Presiden Barin Jungi Basi Al-Masyaring. Banda tu di sistem nilai persang bani senai ke office but they hadu kapor jumpa bibi makdo ke penongi bagi saman parti penti ekonomi ban saman teno yang di office. Bagi hadin bani ala dari nilai beli kalau kuitrik Henry mentang in pensing hak sange nama kadau pungsa ni kata ba don katu kani ki pollution ki belano senyang syaka senai office ni ki balong ki meli jong Riboy district balo sangut bar khamtam na kaliang usenyang menungkong ba ka RBYF kayo antai office kadi na mahe doktor di lapang iba hasin nungkong dan senyang ki baladap ila chat juye tunjuk ini ki nongelam seng dan po jong ba bibi makdo Mansnai ke office, bantai ke office, badilah no senyang di senang pengilang sedang membunuh di tadi payah nanti no di tadi foundation. But akan ni berjumpa jungi kumu founding advisor tu kini keseng, kepala seng ying jumpa lampang hanjaya Islam mencintai sebab ni tanya kuat what yang mau nurin nanti bangkli yang di office di baduan ni nak kalian bunyi mahir di lapang. Kekumtaan nila yang keren bagi mahir Dr. Di Lapang bagi wan bangkli yang mau nurin jungi bagi lapan kit yang iba like kuih terik kalau kebasitom yang iba banuan nama kajik don no jong kenika model code of conduct kawan code hadu kasih menyebut jong MP haka saut terik bagi lawan ini dalam kepala indra yang terik bagi lawan lu kalau ada gimla su indra yang terik gila lagi ini like kuih terik lu ila mensuan beli yang mau nomrem bat lu kunjuk surah berah di dalam juga seng Hendrai inamlah bat cingkren bat kudo yang ini kita ngelam di pemerintah pelongi bat pengin suwe ba ngin yai adaman pengin pli ke office sekala kutrik taga jinge kendu jungi ke executive committee nila sime karana banra ti katarik kumta ngi berpena petba ba yang jingpli jong office trekam juga ambil kantong no akan new trick menajilil uskan jawa pusat de ki sidhi ki dan ki bani lapha sagi perlok ki exiliar jungi ki nongelam barim jungi ba kiwi ki nongelam kin sinno ba yang tarik kantong no ha new trick haga laibui trick kembali na rain ko kani de kuat ki bagi kuat banai sagi perlok ki ba nilai tiba kira yo tu cerita pada hakali yasni ni khot kapang ye porok ki nongelam di barim lese ki sti nila kena waktu kani ki tu pop and they don't ki nongelam di sini pun klet ki khot di pun klet ti ya kita belum bakal pakai kubur
ni kerpat bagi nyawalang ni dapat sekali ni artikel ni nang ba kenong lowin na kecing itu jungi ba ye riurip na binyo susu ketik sat ba na kaneng jungi in pasan nam sini.